Doktorka Dušanka i ja završavamo jednu pacijentkinju, odnosno danas je doktorka Dušanka predala zube od cirkonijuma, a pre toga sam ja ugradio implantate. Sad ću vam pokazati, evo na snimku, šta sada pacijentkinja ima u ustima. Znači ima po jedan zigomatični implantat sa svake strane. Vidite koliko su oni dugački, desno i levo, idu ispod oka skroz, oko 5 cm jedan implantat. Pozadi ima po jedan tuber pterigojni implantat. On je skroz tu negdje kod sedmice i osmice, sa desne i sa leve strane, i napred ima klasične redovne implantate. Znači, to će biti jedna izuzetno jaka konstrukcija, temelji implanti koji mogu da nose 13-14 zuba i naša pacijentkinja može normalno da funkcioniše. Malo komplikovaniji slučaj, zato sam htio da vam pokažem, izuzetno otopljena kost, atrofična vilica, ali odmah idemo na zigomatične implantate, odmah je pacijentkinja dobila privremene zube i evo sad čeka sa 6 meseci, u ovom slučaju je bila nešto i duže, je pacijentkinja dobila stalne zube na zigomatičnim implantatima. Tako da će doktorka Dušanka reći šta je uradila, kako je to ispalo. Urađeno na metalnoj konstrukciji, cirkonijum krunice, pacijentkinja ima pun zubni niz, to je u boji A1, jedan lep novi osmeh. Da. Zagrizite malo, ne smijte se jako. Eto, znači gore je cirkonijum, tako da će naša pacijentkinja sad moći da krene u novi život, iako je bila praktično osuđena na totalnu protezu, ali ipak pomoću ovih dugačkih implantata idemo na fiksne zube. Tako da, eto, veliki pozdrav od nas. Vidimo se u Novom Sadu. Vidimo se kod nas.